Kerteng subha lek không cloi wan mặt mà. Third prize. Khot yai K Langrin, Vice President jongka Evergreen Development ban ai cái này cái prize. Second prize Banshan Kharthang Mau. Banshan Kharthang Mau. Third prize Banjob Umba. Ngikot di Dafilin Mary El Nonglai ibadai iway nagi aktris jong kane kathan jongi. Third prize Dame Wanki Suyam. Second prize Wai day ba alej simenta wat sabar jo ka state ru te suab hinai ka price nganai kini nga mat pisa I bain ai sikentin argentin te kabening kong ngai ngu yu blay ma u blay lai dai ngi adu menin na pentas ngi bat kumjuru ya baro ki rider ki balawan participate ngali ki lai improve ba menta kum ba mensua ki bale akai kila long sha ki improve karu ki bai ru hadu kila nang ki discipline ru ngai kila nang ban phong kum riding gear eru kila nang ban phong mensua tem don riding gear hira te menta ngai ki discipline kila dan namar ngaru mensua ponang sedang ngam jupong hira hadin ngasutu the cam riding gear tengim nom safety first ini kong te bat sisa ka long sha ka bakmen mga kalong sha sin baningkong mga lakai hanya bat ka track kalong sha ba internet sha ngampat juli akai ragum kene ka track bat ka jerong hab nyom keti hab nyom hab kiu ki mau hab kiu hab rung ki klau te bat kidon ki wall ya iru te ngasmu kemen sha ila jong ru mga layonya kene ka race te bat kumjuru ya ki organizer kulai sibun mapila penong kene event ngai scam ba pinang yala susu ban penong kene ka game tangi tahi kulai sibun. Kulai sibun samla ban telang jerwa mentangin khot yai ba Amos Nongsej badai win official bain ai kene ka prize. Second prize Dame Wanki Suyam. Third prize Bakman Lang Dekar. Ini roidai way nagi rider sebelah sajuan simenta ha po West Castle District. Mission kaba organize ya kene ka game. India begitu jing ong jong I samla bantelang jerwa menep